Hagani ke jingelang kinong ngelam ki bahakmat jong the Voice of the People Party VPP. Kilepens kami uba Adelbert nongrum kumukertong na ke North Shillong constituency, badi uba Melbourne lengdo kumukertong na ke Pentor Umkra constituency, bani konik election MLA ke Senam Arajar Arpulai. Hagani ke jingelang lawan bani Shimbenta da ki kandrengut ki kertong ke seng VPP. Kibani konik election MLA, kibagan tobi presiden ke VPP uba Arden Mela Basayomaj, ubani kun nong krem, uba Adelbert nongrum na North Shillong, uba Damewan Hirembai na Kleriat, Dr. Ricky AJ Singkon na Umsning, uba Livingstone Karpran na Maurang Keneng, uba Avna Pariat na East Shillong, uba Raja Jerwa na West Shillong, uba Dani Langsti na South Shillong bat kibay-kibay. Uba Arden ulong bagapor keladai Banwan Ra ke Jingkela pada din ke election ke VPP kan omdei syuk banlong tang kesur jung patba ndrai ke dega bor jung patba Banwan Ra ya ke Jingkela ha ke jela. Ulong bagani ke sorkar ke bamenta kelakam bakla tresh pun ki kam ndrai ke lale silang khamat ha ke bakla nuat ban kentho ban petpo yuduk usuk bala de ki brio kemla ban siu ke bai boarding elektrik la otno ek boarding elektrik jongki ndrai ke sorkar kala mapat cispa ar kandai lak tengka ya ke karkhana Sai Prakash pada company cement JUD lakumba ar hajar laktam kala mabai unong ilam ke VPP ulong baga VPP kan peniang kan rungut ki kertong hak election MLA bat ki patba kila sei kini ki kertong Banwan Ra ke Jingkela ya ke jat benrio bat sien ke VPP kan sapen benabiang ya ke kerteng jogi kertong ha ke thop ke balai uba Arden ulapan benaru baga VPP kedai ke seng san pertai beliau ya ke registration bat sien kan sayo ya ke sharp ya ke simbol bat ulai ku blai ya ki patba ke belawan cek jingelang de ki hajar ngut ban ajing kersyan ke VPP wala ke seng kam sim lapan bet ya ki da ke pisah unong bet ngadang klan mo kuat ban bat bet ya tu syuki Daitang ke state reservation policy kau bang dawa mengoong bakalong outdated mengijai benriau khasi kan ni gidon saupo kalau kiwei kalau mengidon kan ni yo saupo kalau kiwei gidon kan ni yo saupo nomor tadang ong outdated dongkam ban review ban revamp dongkam ban pentamai ban kimi biang nomor klaim dalek siliang ya kita ki prado prasnam ki para jaj benriu jongka mekhalya ka jongi laki khasi ki jantia bar ki garo khnang bagi lai nginyo i baka jaj benriu jongi hadin san posnam kan kio ngi i san posnam ha mora consultant na shabar da ki polak da ki folklore ki to nanga bat napi hendai pai ba ngathai film kelet dari tangkas state reservation policy ki phat yap na kasuki hapo ka assembly ngas ngau scam ngas ngau klan wadar gibong baret pitikna ho pile bakini kita ki he keran ngangong kim dei ki he keran gini ki he spa kaba shwa bakin job dia dia tu barada ki job ki luti sendon ya ka lawei joki longdien bat ki pateng ki jongi kani kamja tampo konstituensi jonga 17 North Shillong constituency hakeleng jongkari penbiang baik kali ngisi pentip kani upai ba upai kani gede gejing termen kani gede gejing job jong ke parti Voice of the People Party upai ba ubuan hang ni umdai upai ba ubang ong ijat benriu tang narmiang sentur udah upat ba uba ij ya ke jat riu nadu ke telong ke donut ke jungu ngai kublai pi ki pat ba ki ba ij pi ai men si mingi baginya syakmat wat hapreng ke jing jong ke jing linti lara ki wei ki parti ki lum yo pat ba kan ni kila lut di ki polak ba di ki kelur tingka kani gede jing job ke jingi kani gede jing slur ke jingi bangin mi ban lek ban pensngau tho yo pat ba compare la de kyong BPP ki kentho ini na BPP kamut very poor party nakatadaw kyong inleu nrenganget ban nang ni kin sei ken habala rai upat ba lada duk lada ngeduk jamra bro shisngi ngan peni banga jaga jaj benriu nadu ke donut
ngilom ni gani kejingalang naman ngikwa ban pini siya ka partai kaba kentron yang ika voice of the people party bagani ka party kanumpoy shano namara ka election klampisa anumpoy shano kani gani ka jubab ka bangi ko abanay ya kita kibriw kibaong baga BPP kanumpoy shano